Gracias, Enrique. Y la postura del jefe de gobierno se da luego de que en su primera visita a la frontera con México, desde su llegada a la Casa Blanca el pasado 20 de enero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiterara que construirá el muro fronterizo para impedir el paso de drogas inmigrantes y advirtiera también frente a centenas de sus simpatizantes que quizás no veía un posible acuerdo en la renegociación del Tratado de Libre Comercio y que ello implicaría su cancelación. Esto antes, pues desde luego, de que su país pueda impedir que se haga. Esto se da luego de una visita a la frontera en donde, insistimos, ante sus seguidores dijo lo siguiente. I don't think we can make a deal because we have been so badly taken advantage of. They have made such great deals, both of the countries, but in particular Mexico, that I don't think we can make a deal. So I think we'll end up probably terminating NAFTA at some point. Okay, probably. But I told you from the first day, we will renegotiate NAFTA or we will terminate NAFTA. I personally don't think you can make a deal without a termination, but we're going to see what happens, okay? You're in good hands, I can tell you. And we are building a wall on the southern border, which is absolutely necessary.